Toa Samoa. This is your eyes on the Auala team. As you may know, Toa Samoa and England will be clashing again this Rugby League World Cup semi-finals coming Sunday. We are downtown here in Apia asking the public what their predictions on the scoreboard when that final whistle blows. Talafatai mo lang may mga le nitula aswa popong le ne ola polokalame o taua. Ole eyes on the Auala. Io le aso ole ama nga tu foi maleusu. I talafatai o Apia. E mai foi ni manatu mai atunuu. Po ni matematenga. E faitaulia le ai o taaloga le o loma nei. I le Toa Samoa mai Egelani i le Semifinal mo le Rugby League World Cup. Terus pasal ungin fadak. Aya. Pai ka inga mai. Le malosi Samoa le o sau. Ole to. Ingi ai ke ro ongo sifulu de. Ongo sifulu de ongo. o ye ongo sifulu. Kako. Ai ongo ngena. Ya. Le apa? Ya wa yo le 50 wa ai ka nga mau toa. 50 toa. Ai 5 ia ngrang. Oi scoreboard. Pilih oh ila ka maka ko mo Samoa. Toa is the best one afterward. Go Toa. Oh ila Toa. Oh wa Toa. Go Toa. You are the best. Kasong mak Apia ka ko ai Apia ayo ka mare ko. Bakke ongo ai ngelang. Ai 10 balu to siamu ka ko skomo mu ai ngelang. Ai ngal pau ngal ko sko mole ko fa ngal auso la kawar to Samoa pani spiwi la ko de kapua ya ku so ngi Samoa malot to Apia ni ai chei lo e no mo mai ta lu ngai. Na le chula va silfia me uma. Ne o fa ya chuni ai a de ma me ai. Fa ya ingai le au. Tau sia ia le lo fo le chua ia. Mina chuna na nga pa ia wa le au Samoa lo Samoa ti mo taaloga. Ya lo fangia lava alam fa na ya mau pele malosi mai le chua. Go Ia, ora sa makke ka runga ina. Tu vai, ngol ka lunga mo. Mo ia i masang ile kam ka luis. Al ki milangi, lo masang ia kam ka. Ia fia la ayo lu. Ko nga wong i mo se ai ngilang. Ai fia ka ko. Smele ni mas furunga itu nga. Ke mga o ia awang ia se ia umai for kanyu au lunga sera mo kupu ko wa awar fa sawara boringa. Ke ko awore amo si wa iba dimo. Ile o mga ia ken dia. Toa Samoa, Aso Sa. Toa. ya ke lo ko ai ka lo ngai salo pe su fikule su kot Oh yeah. ai malo ka ko malo ato Samoa Apia ni ai o taaloga le lo mane ke lo lo. Tanga e lua faga ko le ngole o ngoi la. Tanga ko lua ka ko le fiko ia ya. Tanga ko lua le subadu. Kamau si pois ke mo ka ko sa semifinal ka wanga ku le me ka ko au le final. Yo le mem fai yo nga yo ka ko ye le makamaka nga iso la ka wingar ka o me fa mau si pois final. That is it, Samoa. Those were some of the predictions from the members of the public downtown here in Apia for the Toa Samoa versus England game at the Rugby League World Cup this coming Sunday. My predictions will be maybe 60 Samoa to 7 England. Ia na Samoa o nisi na matematenga sama fai ona mai malu le tinu. Faitaulia le taaloga mai Egelani le o lo manei le sa. Ia o la ua mati. Man malo Samoa e ono sfu malvalu i le fa Egelani. Remember to comment down below what your predictions are on our social media pages. I Spy Radio 87.5.